High-tech agriculture haiba thimda lawmi singi income double hengkadan ba haibagi pandam gi makhada NABARD na sinduna state credit seminar pangthokre. Amasung member humbudra leiba Delhi Assembly mikhal gi vote masing thibagi thabakan na chathari. Aam Aadmi Party na hauzik faubada seat yankai tareta aduga BJP na seat 16 da mangjil thari. Mayam Kurumjari adom neng biri basi Impact News ni ay Pinky Okram na hauzik pungja se fao bagi marui ba pausing mayam da pizari. High-tech agriculture haiba thimda lawmi singi income double hengkadan ba haibagi pandam gi makhada NABARD na sinduna state credit seminar pangthokre. Thauramasiga mari leinana English singaniga supna kun mathoi ki oina state focus paper haina mingthonba annual credit plan ngasi miyam mamang da fongkre. State asida lariba lawmi singi senmitlon hena fagat hanbagi wakhalonda anoba senba chahi English singaniga supna kun mathoi gi oina bank asina lupa crore lising aniga chahum humbudra taruki sentang thadaragani haina lauthorakpada Chief Secretary Dr. J. Suresh Babu na thagat pafongdokre. Hotel Classic Grande da pangthokiba thauramatuda athoiba mitunglen gi warol piraduna Dr. J. Suresh Babu na haukiba chahida dolai thabi project mai pakna pakhat khraba matungda Hector Kunmanga Park Chauba Lawfam Singda Ising Fangangadoriba Thobal Dam Chahi Asigi Manungda Commission Tauragani Haiki Lawfam Marang Kaina Laitaba Lam Oibana Lawmi Singne Agriculture Gilamda Khakta Mityeng Changbagi Mahutta Horticulture Piggery Amadi Fishery Gilamda Khong Thangzinbana Senmitlon da Chauna Kanaba Piba Ngamgani Agriculture Gilamda Senthang Thadariba Asigumba Horticulture Fishery Gilamda Mityeng Thamhaningbagi Apamba Lay Haiki Ngasigi Thoramatuda RBI gi General Manager Mary Guite Kaugi Vice Chancellor Dr. M. Premjit SBI Guwahati gi General Manager Dikmanu Gupta su sarukyaki. Banks are not deprived of money, as I understand. After demonetization, the public money has made mandatorily come back into the banks because the 500,000 notes were de-recognized. So after the money came to the bank, the entire public savings is with the banks. Now subsequently, banks have put so much of restriction on drawing the cash. So the banks should be holding enough cash to mobilize lending, both in primary and secondary sectors. So the efforts that we should make in Manipur should primarily focus on how we'll be able to take forward. You see, as far as the government is concerned, we are trying our best to improve the irrigation potential in the state. Pradhan Mantri Kishan Scheme gi makhada state asigi oina punna beneficiary lakh amaga lising humudra humdoiga chatret marfumapan leibagi manungda beneficiary lising kunga mangaga chamaga yankhai taruktagi hena Kishan credit card laudana lairi athuba matamda walhoriba card sing matam chana lauduna lawmi singda piriba kanaba sing lawmina si haina scheme asigi lead district manager N Nimaina lawmi singi pungning chingsilakli Chingmairong da pangthokiba paumi singa unabada N Nimaina law singu gilamda khongdariba beneficiary senda sengthang phangalamba card asi ngasi di sasan amadi ngayok pa lawmi singda su khudong chaba pire lawmi singi senmitlon double da hengkat hanabagi pandam da English singani ge supna taramapan gi February thada scheme asi hawdokrabasu state asigi oina di kanaba asi mapung fana lawba ngamdri athuba matamda manakna pa bank singi KCC card tanthokuna kanaba sing asi lawbiyu haina mahakna makhatana pukning chingsinki Sigi Kisan Pradhan Mantri Kisan Sigi makhada beneficiary fangraba benefit fangraba beneficiary singdo adugi lemuriba singdo akogi press ki thongra koina request tawgibadi moina masa masagi account leba bank branch sing satpiyu aduga akogi kaino se KCC loan the application form yam chamba application form ma leire masigi form se fill up toroga akogi masana leiba bank singi adu satlaga loan je lobu yarani asine akogi press ki thongra koina ngasi announce tawjari
भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की लुचिंगबा पंडित दीनदयाल उपाध्याय लेखिदबगी यांखैनी थोइसुबा कुमोन थौरम अमसुंग मणिपुरदा पॉलिटिकल की अवोनबा सिनारियो अमा पुरकनब स्टेट असिदा इहान हानबा ओइना बीजेपी पुसिलखिबा साहित समुराय लाइपम मधु मंगोलना लेखिदबगी कुनगा मंगा सुबा कुमोन थौरम ngasi तेरा बाजार दा पांगथोखरे थौरम अदु बीजेपी इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट न सिंधुना पांगथोखिबनी थौरम अदुदा बीजेपी मणिपुर प्रदेश की सीनियर लीडर कयाना सरुक यादुना पंडित दीनदयाल उपाध्याय अमसुंग साहित समुराय लाटपा मधु मंगोल शर्मा की फोटोदा लैसु कत्तुने इकाई खुमनब उतखी थौरम अदुगा मरी लेनेना बीजेपी मणिपुर प्रदेश की जनरल सेक्रेटरी नोंगथोंबम निम्बुसना फोंदोरकपदा पंडित दीनदयाल उपाध्याय की इंट्रीगल ह्यूमैनिटी हाइबा वाखलोंदा युमफम ओइरगा बीजेपी हाइबा पॉलिटिकल पार्टी असि लिंखतखिबनी महाकी वाखलोन अदुबु थाजब थमदुना चावखतपा मणिपुर अमा ओहनबगी पांदमदा स्टेट असिदा बीजेपी लिंखतखिबा साहित समुराय लाटपा मधु मंगोल शर्मा की वाखलोन अमदी पंडित दीनदयाल की वाखलोनबु इकाई खुमनबु ओइना थौरम अदु पांगथोकिबनी थौरम अदुगी नाकलदा साहित मधु मंगोल फाउंडेशन इम्फाल नसु सिंधुना समुराय लाटपम मधु मंगोल शर्माना लेखिदबगी कुनगा मंगा सुबा कुमोन थौरमसु पांगथोखी भारतीय जनता पार्टी से सागतनब होनबदा हाइरिबा अखोगी बेसिक फिलोसॉफी अमसुंग मागी प्रिंसिपल सिंगसी यम दरकार होय अदुना अदुंबा बेसिक फिलोसॉफी इंटीग्रल ह्यूमनिज्म पुथोकपिरंबा पंडित दीनदयाल उपाध्यायना महांगना भारत की ओइना महांगना तौबिरंबा अदुगा भारत बासी सिंगीदमक्ता खनबिरंबा सिंगदु अखोइना मदु निंजंगजबा अदुगा मणिपुरदा पार्टी असि सागतपदा अचौबा दायित्व लौगे नाइना थमजगिबा आइगा मदुंगोल मखोइना संजलंबा मखोइना खंजरंबा मखोइगी मंगलान मखोइना पामजरंबा सिंगदु भारतीय जनता पार्टी की कर्मी होइबा अखोइना मंगफाउ नहनबा होनबा अदुगा मखोइगी फुट स्टेप सिंगदुदा अखोइना मांगलोमदा संजनबा पालन से कोइ पांगथोकजबनी Pangal Students Organization PSO Manipur की 6th Executive Council 2020-2021 की थौपुगदा बसिंग ngasi wasak लौख्रे wasak लौपगी थौरम अदु ngasi मेजर खुलदा लैबा मणिपुर प्रेस क्लब ता पांगथोखिबनी लुप असिगी प्रेसिडेंट ओइना MD जिशान वाइस प्रेसिडेंट दा YM शाहरुख खान अमदी आसिफ खान जनरल सेक्रेटरी दा MD वारिस खान लोइनना तोंगान तोंगान बा फम पाइगदबा कया ngasi wasak लौखी लोइनना लुप असिगी ओइना चाही इंग्लिश ngani सुपना कुन कुनमाथोई की एक्शन प्लान सु पुथोकी मधुकी मनुंग चन्ना अफबा महैरोई सिंह पुथोकननबा CSO सिंह खुसमनदुना एकेडमिक कैंपेन मखाताना चथबा अमदी निसा मरु फंगना मुथतननबा चंगसिलकपा खोंजंग सिंह दा सरुक याबा हाइबन चिंगबा कया असि यावरी मतंग स्वाइस ब्रेक अमलौजगे ब्रेक की मतुंगदा मेंबर हुंबुद्रा लेबा दिल्ली असेंबली मिकल की वोट मसिंग थीबदा आम आदमी पार्टी न हौजिक फाउबदा सीट 53 अदुगा बीजेपी न सीट 13 मांगजिल थारी हाइबगी पाव अमदी मणिपुर अमसुंग मालेम की तोंगान तोंगान बे पाव सिंह पुदुना लाक्चगे इंपैक्ट न्यूज पुमी एंग तादुना लेबियो मया बबुकना तराम नोकचरी मेंबर हुंबुद्रा लेबा दिल्ली असेंबली मिखल की वोट मसिंग थीबा सिक्योरिटी की अकनबा चिक्सिन थौरांग मरकता ngasi ayuk pung 9 ताबा मतमदगी थीबा हौख्रे आम आदमी पार्टी न हौजिक फावबदा सीट 53 ता मांगजल थारी अदुगा बीजेपी न सीट 13 दा मांगजल थारी वोट मसिंग असि नेशनल कैपिटल असिगी डिस्ट्रिक्ट 13 हैबदी ईस्ट दिल्ली की CWG स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स वेस्ट दिल्ली की NSIT द्वारका साउथ ईस्ट दिल्ली की मीराबाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमदी GV पान पेंट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सेंट्रल दिल्ली की सर CV रमन ITI धीरपुर अमदी बोर्ड दिल्ली की भवाना की राजीव गांधी स्टेडियम की तोंगान तोंगान बस सेंटर कुनगमा थोइदा थीरी पनबा याबदी हाइबा मेंबर हुंबुद्रा लेबा दिल्ली असेंबली मिखल असि थासी की हौखिबनी पांदा पांगथोखिबनी चटलिबा था असिगी निपानदगी मापन फाउबा नुमिनिनी चुपना ओडिशा की बलेश्वर द पांगथोकिबा 59 लक्सुबा जूनियर मिस्टर इंडिया द सरुक यारुबा सानरोई सिंह इम्फाल की बीर तिकेंद्रजीत इंटरनेशनल एयरपोर्ट द ओख्रे सानरोई सिंह ओकपगी थौरम अदु इंडियन बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस फेडरेशन मणिपुर यूनिट न सिंधुना पांगथोकिबनी स्टेट असिदगी पुन्ना सानरोई कुनगमा थोइना सरुक याखी 59 लक्सुबा जूनियर मिस्टर इंडिया अदुदा केजी 55 की कैटेगरी दा AK
RKS Sanjayna Manga Suba position KG Homfugi category da Mador Maringna Mari Suba position KG Yankai Mangagi category da L Prem Chandrana Manga Suba position KG Humbudragi category da Ayekpam Jagadish na bronze medal KG Marfugi category da Chandam Rishikant na bronze amadi Jameson na Manga Suba position tarakhi loina na khongchat aduda team coach oina Tombi amasung chief engineer PWDN Noren na team manager oina saruk yakhibani Chahi asigi April amadagi haugadoriba class 6 dagina 9 faubagi academic session da ming channabagi damakta archery fencing amadi athletics hairiba masana sing asigi trial lagliba March thada Shillong da pangthoklagani hairi Hairiba trial asi taranipan suba Assam Rifles na Sports Authority of India saiga khusam naraga pangthokadabani haina taranipan suba Assam Rifles na thadorak pacherol amada khangalakli Haujik Chathariba Hero I League ki league match ta Haujik Neroka FC amadi Indian Arrows anina lamba taunari Hairiba match asi ngasi nungtilpung ani taba matamdagi Imphal gi Khumalampak Men's Stadium da sanaba haukibani league asi gi ngasi sanagadaba ani suba match na Aizol FC amadi Trau anina lamba taunaragani Hairiba match asi ngasi numidang pung 3 taba matamda Aizol gi Rajiv Gandhi Stadium da sanagadabani Haujik Chathariba Indian Super League ISL 2019-20 ki ngarang sanakiba league match ta North East United amadi Jamshedpur anina panjil ahum chanaduna draw chatkre Guwahati ki Indira Gandhi Stadium da sanakiba league match adu North East United ki panjil adu Federico Galagona Redem amadi Jose David Ludona match ki Mari Humbudra Taret amadi Marfuni Panchat pa minute chankibani aduga Jamshedpur ki panjil aduna David Grande No Acosta amadi Memona match ki Nifu mangaga minute ama Marfuni thoi amadi Marfu manga suba minute chankibani League asigi mathangi match ta Hayeng Goa amadi Mumbai City anina lamba thengnagani Aroibada bulletin asigi headlines amuka hana miyamda thamzari High-tech agriculture haiba thimda lawmi singi income double hengat hanba haibagi pandam gi makhada nabat na sinduna state credit seminar pangthokre amasung member humbudra laiba Delhi Assembly mikal gi vote masing thibagi thabakana chathari Aam Aadmi Party na hauji faubda sit yang khaitare ta aduga BJP na sit tara humdoida mangjil dhari